It was a Friday, my darling. Was a Friday, umsebenzi upokile. Was a Kuhlelo Woza Friday liviki silomculi wengoma zokholo odabuka ePlumtree ohlabela labantu abakhe bese South Africa. Umatho Majobe yena olengoma ethole isicoco se-Song of the Year Award nyakenye. Untungamili Nkomo we-Studio 7 usipha lolu daba. Intokazi isacathula kwezomculo ingoma yayo le ethi impilo inzima ithole isicoco sengoma ehambe phambili kulazo zonke ngo-2022 komunye umsakazo otholakala ebulenjini be-internet. Izamile ukuphila ilo kujabula nokubekezela mina Salibonani bathandi bomculo labalaleli, ngiphuma eZimbabwe endaweni yasePlumtree ngaphansi kwenduna uMagangeni koKhanya eMsumini. Ngingomunye wabaculi abacula igospel. Ibanga esengilihambile alibide kangako ngenxa ukuthi ngiqala ngo-2021 and then ingoma yami ngiqale ngoJanuary yaphuma ngoSeptember ngo-2021. Kuthe ngo-2022 ngoJanuary ngaqala futhi ukusebenzela phezu kwe-CD lami lesi-2 okuyi-album la ngikhiphe khona ingoma ezingu-7 yikho la engisebenze khona futhi kwaze kwafika isikhathi sokuthi ngoSeptember ngikhiphise i-CD lami lesi-2. Uthe uthola lesi sicoco uzwe njani lengane zakho kuliphethe njani lokho? Ngingajabula kakhulu ngahluleka ukuzibamba kwehla inyembezi zonjabulo kunye ney'ngane zami kodwa phambi kokuthi kwehla inyembezi zenjabulo sagida kakhulu ngenxa yokuthi yayidlala elokuzenini yayidlala ingoma kumaqhawa nentaba ngaleyo day okusho khona phela ukuthi khona ngase ngiwinile. Uyo wavela kuMoses besenhlane wavela elidwala waphuza bonke wavela njalo yesiphambane Jesu yimvana yomhlatshelo. Abangathanda ukuthenga umculo wakho bakuxhuma njani? Abafisa ukungifonela abafisa ukuthenga ama-CD bangangithola kule nombolo 063 3620 745. Umatho Majobe intombi yakwaSithole enyathela ngiqhoksikudile kumhlabathi angimhlophe nje kodwa ngimhlophe kunye nenhliziyo ngiyabonga mina. Jesu yimvana yomhlatshelo 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 Jesu yimvana yomhlatshelo. Uyo wavela kuMoses besenhlane wavela elidwala waphuza bonke wavela njalo yesiphambane Jesu yimvana yomhlatshelo. Uyo wavela entabeni yaseMoriya wavela njalo yena eyimvana wavela njalo yesiphambane Jesu yimvana yomhlatshelo. Wavela njalo yena eyimvana wavela njalo
Jesu yimvana yomhlatshelo 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 Uyo wavela emandulo uMathoma Jobe ophuma ePlumtree ecula ezokholo ndawonye labantu abakhe beseGoli. Olivalelisayo yimi owenu uMagumede uGaino Saidi ngisithi lilale. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7 kusukela ngo7:30 kusiya ku8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na7 p.m. kusvika na7:30 p.m. apo tinokupai nhau mururimi rweshona. Lilale Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.